Vertel ons je story hier, uit op die koekblik. Laat die wereld niet meer wonder wie jij is. Laat je story opbring, gaan leef nou als pres. Leef als pres, laat elke dag tel. Leef als pres, laat jou licht verskil. Jou linkerbeen tel jy op en jy hop met die onderste voet in. Right, staan weer so. Tel die been op, hop en regterhand. Nou tel jy jou regterbeen op, hop in en linkerhand. Nou gaan ons weer op en regterhand. Op en linkerhand. Op en regterhand. And move back again, gaan terug. Right, hande bo. Onthou, ek wil nie sien hoe hoog kan jy spring. Because if you jump and the guy sweeps you, dan val jy op die kop. Jy wil net gly. Net soos wat jy daar, net gly. Net gly. Net gly. Ok, kom ons kyk daarna. Ready? 1, 2, 3. Nou kan jy sien die ouste kop, you watch the head, dat ek van hom af, boom. En dit maak het vir die ouste, die teiken baie moeilik. And you must know exactly the same as you would bowl. Maar nou doen ek het net onder. En ek is uitlyn uit van die ou. Push, push. Right, let's try again. 1, 2, 3. And move back. Hande bo as jy teruggaan. Linkerbeen is voor. Jy moet uit die pad uitgaan, hè. Daar's die teiken. En ons gaan weer hierdie ouers. 1. En terug. 1. En terug. 1. En terug. 1. En terug. Kyk mooi. Nou kan jy kyk na jou pas. Go! Go! Kijk, kom. Go! 1. And back. That's right. And 2. Mooi, mooi. 3. And back. Skip je bien. 4. 5. 2. 3. Probeer het reg kry, try as soon as you land. As jy lang slaan jy. Moenie eers lang en nou slaan nie. Hoekom? Want nou staan jou lyf stil en is net 'n stilstaande punch. Wanneer die lyf vorentoe gaan en hy's in beweging, slaan jy met jou hele lyf se gewig en die punch. Dan is dit baie harder. Push, push. Kan doen. Hey! Hey! Kom in, boom. Jy kom my weer, boom. Jy kom my weer, boom. Verstaan jy? So ek wissel hom, hy weet nie wat ek kan, gaan my shot kom. Push, push. Ai, kom ons oefen. In jou eie tyd, as ek sê nou, dan begin julle en gaan aan tot ons sê stop. Ready? Enige plek rond beweeg. Go! Change. It's short.
Ready? Stop it. Ready, Ashley? What's your name? Maak nie nog iets op agtergrond wil. So, moenie te veel vat nie. As jy sien is te veel wat kom, vat ek hom vas en ek loop saam met hom. Nou switch ek hom daai kant doen, handklappe kom. Want hy's daai kant, verstaan jy? Soos hy draai sy lyf, hy moenie weet waar sy nie. Maar julle staan doen. Julle vat dit aanhoudend. Moenie jy liet hom en dan gaan ek in. As jy klaar daar. Gaan ek myself pace as ek moeg raak. The only way you can do it is clinch. Maar clinch is so nie, dan kan jy net my stop. Clinch hierso. Om sy hande. Dis ek 'n bietjie en dan gaan ek terug. Want nou as hy beweeg, dan is ek kom dat ek reg. OK. Sien jy ek kyk nie vir hom nie. Maar dan gaan ek sien wat ek doen. So ek is net uit hom uit en ek kyk weg en ek kom in dan kan ek hom werk. Verstaan jy? Dit is hoe dit is. Kyk uit om my, nou weet ek. Nou, kom ek ewe skielik vinnig vir hom, want wat gaan hy doen? Hy gaan slaan, want hy kom ons vinnig na hom toe. Verstaan jy? Dan as jy kan toemaak, soos ek inkom, maak ek toe. Kyk daar. Nou kyk eers voordat jy slaan. Moenie net slaan nie. Die most of you are seeing just elke ding moet tel. Ek kyk hier, pa. Daar, kyk daar, pa. Elke ding kyk ek. Of werk spoed. Baie van julle is so gespan. Kyk hierso, relax. Sien jy? En dis wat jy moet doen, net relax, want jy kyk waar sy. Ja. Sien julle? OK, relax. En kyk, wanneer jy strike, is ek heeltemal ontspanne. En ek sien hom, en hy's daar, kom hy, en ek kyk elke keer, stap hy, sweet. Sien, so jy kyk, en elke ding moet tel. Why do you do 100 things and nothing is counted? Dit moet count, tel. Wat sien 'n judge? Yes, dit is goed. Ja, check wat gaan hy. Hy sien daai goed. En dis wat hom gaan maak dat hy fight jou fight word. OK.
Oes, dit is belangrik. Wat verstaan? Boem, boem. Dis niks, jy moet kyk haas. Okay, relax. Kyk daar sy. Kyk hier, kyk daar. Toef, daar sy. So elke ding moet tel. So as jy nou weer spaar, doen minder. Dan try to be on target. Oes, oes, oes. So if you look at the techniques that's allowed for the advance, then basically if you look on a person's body, you may target all the, Shan, as jy net hier staan, dat ons net gou moet wys. So Shan will demonstrate. So all on me, everything you are allowed to hit on the calves. So you can target the calves. You can. Kyk mooi, jy kan die kuite skop enige plek hierso. Niks op die knie nie. So, wanneer jy skop, kan jy daar skop, buitekant skop, bo kan die knie en bo kan die knie skop. Jy mag selfs met handtegnieke mag jy daarso slaan. So jy kan, wanneer hy skop en ek vang sy been daar, jy mag hom daar slaan. Jy mag hom hier slaan op sy been en op sy been vang. Jy mag die been vang en jy mag hom vashou. Jy mag hom van daar af sweep en jy kan hom weer sit op die grond en van hier af werk. Okay, Maar wanneer hy die grond tref, no punching, no kick. Okay? Wanneer net 2 punte die grond raak, dan mag jy. So kyk ek oomblik wanneer daar 3 punte, daar's 2 punte. daar's 3 points. See? 3 points touching the ground. No kicking, no punching. Kyk. Ook, wanneer jy sien jy's in die moeilikheid, doen net dit. As jy dit in 3 punte raak die grond, hy mag nie skop of slaan nie. Kyk, jy kan jou hand ook op die grond neersit. 3 points. No kicking, no punching. Got it? Jy kan jou hande mag gebruik. Techniques with the hands, you make slap, open hand technique. Jy mag hom 'n bietjie klap. Okay? Klap hom. Backhand is allowed. Jy mag hom backhand slaan. Reach hand, you may not do reach hand in close combat. Okay? No reach hand. Shan, Hammer fist, you may. mag reach hand. Mag jy reach hand? Yes. Okay. Okay? Reach hand, allowed. Hammer fist, allowed. Okay? Elbow strikes is allowed to the body only. Okay? Net to the leg. No elbow strikes to the head. Knee strikes, also body only. No head strikes. Okay? With the knee. Elbow op die bene, knie op die bene. Hier op die knie. Kyk maar. Kyk mooi, luister net. Wanneer ek sy been vang, daai en ek slaan hierso, onthou dit semi-kontak, semi-kontak. Daai is vol kontak. Semi hierso. So jy kan nie full power slaan nie. Jy mag hom wel slaan net om daai distraction te kry. So daar slaan. Jy kan elbow strike op die lyf forward. Kyk, nie op die bene. Got it? Ook Selfde knees. met al jou hande op die bene. Mag ook knees gebruik. Knees ook. Ek kan hom daar knie. Okay? Maar not full contact. Ek kan hom wel daar vol kontak op knie. So ek mag clean knee en ek mag vashou en aanhou knee. It's allowed. Okay? Any questions on knees and elbows? So we have a 5-second rule. As jy passive is vir 5 seconds, moet jy breek. So as ek hier vashou en ek hou net vas, 5 sekondes, dan gaan jy net sê breek. Dan moet jy breek. Ook op die grond. Ook op die grond. So the 20-second rule is in effect on the ground. But when 20 seconds start and you just lie there and you hold on for dear life. After 5 seconds, I'm going to stop you, stand you up, and you're going to fight again. You must stay busy. You moet active bly. Okay? So it's active ground work. Jy gaan met die Beweeg nie my show. Hy sê nou sê dit. Okay, ek gaan nou weer. Control. Stop. Excessive force in detail op jou mid-range. Want daai op
jy kan. Ja, jy moet dit stop, jy moet dit control. Any questions? Nee, so, enige skop op die bobene is allowed, okay? Nothing to the groin. So I may spin and kick it there, but no attacks on the front of the leg. So jy mag nie van voor af front kick op die bene skop nie, ook nie daar nie. Okay? No kicks straight forward onto the leg. Okay? Because that's damaging to the knee. Okay? Al die kante van die bene, kante van die kuite, no direct shock onto the knees, and the body attack is full contact. All kicks, all punches, all elbow strikes, all knees. Full contact to the body. Okay. Sorry, nog net een vraagje. Maar dan sê die koptechnieke, elbow is ons onbeter, maar die side check die nek ook in. Ja, alles van die skouers af onder toe. Seker maar. So body, from here down to here, full. From here down, semi. Okay? Van die nek af op boontoe, all kicks, allowed control. All punches, allowed control. So jy kan hom hammer fist voor op die kop, as jy wil. Okay? Jy kan hom op die kant slaan. Control. Control. Jy mag hom bietjie wakker maak. Okay? Control. So, dit help nie jy doen 'n UFC slag nie, not allowed. Okay? So jy mag hom net dit doen. Klap. Klap. Gaan hard op die lyf. Got it. Dis Herman. Ja, dit is absoluut net met close combat. Dis net close combat. Ons werk nou net close combat. Moenie enige ander mode nou dink. Hierdie is net close combat. En dis semi-kontak wat ons nou bespreek. Full kontak is alles reg. As 'n ouer front kick skop, mag jy as hy front kick mag jy blok, maar dat is nie blok. So jy mag nie met die voet keer as hy Mag skop. nie met jou voet blok. Ja, heel goed. Kijk. Okay, nou Hey. Maar 'n low kick kan jy so blok. Ja. Jy kan die low kick seker alles blok met jou Jy mag bene. nie so- Jy mag net nie met jou voet daar blok. Okay. Enigste wanneer ek jou gaan toelaat om dit te doen is wanneer hy my spin en hy skop, gaan ek hom daar kan blok op die bobeen agter. Gaan ek hom daar kan blok met my voet. Okay. But not kick, blok. So jy gaan hom nie daar kan skop nie. Blok. Okay. So jy mag blok met jou bene en met jou hande kan jy blok. Okay, use your elbows. Work. Okay, these gloves is allowed for full and semi. Okay, professional gloves is these ones. Okay, that's a professional glove. So the PJ ook gestel van hulle. Okay, this pro gloves. So, hierdie is 4, 7. Okay, 7-ounce gloves only for the amateurs. Okay, full and semi. Jy mag nie iets anders dra as hierdie gloves. Got it? Okay, hierdie is dan die volgende is nou wat ons geban het. Dit is die illegal groundwork techniques. Okay, illegal ground techniques. Okay. Dis 'n PJ. Okay, wie ons gaan gebruik vandag om al hierdie demonstrasies te doen is vir Jaco. Jaco kom van die Noord-Kaap af, van Raja af. Jaco se agtergrond is hy kom sy lewe lank gestoei in judo. Okay? Hy ken al die stoei en judo tegnieke wat om te doen en nie om te doen. Al jou wette gedoen. Hy leer hulle eers. Die PJ kom uit die MMA agtergrond uit, so hy het 'n hele paar MMA klapse al baie geoefen en self UFC Afrika gevat. Jan Gerard aan hierdie kant oefen in sy aftye saam die grapplers. Hy doen grappling saam met die PJ so ons het 3 verskillende agtergronde. En wat ons gaan doen met close combat, ons het hulle almal se reëls gaan vat. Okay? BJJ, Jiu-Jitsu, Stoei, Judo, MMA, almal se reëls gaan vat. Ons het alles wat hulle as illegal sien as 'n tegniek het ons in close combat gaan inbou. Maar ons het baie van die goed uitgestrip soos ground and pounding, ons slaan nie, skop nie op die grond, al daai goed nie. So dit het ons alles uitgegooi. So die reelset is volledig. Wat mag jy doen en nie mag nie doen nie. So enigiemand wat Jiu-Jitsu doen, Stoei, Judo, al daai agtergronde kan close combat kom vas. Wat by hulle illegal is by ons illegal. Okay? Wat by ons legal is by hulle legal. Behalwe nou die ground and pound en van die MMA en so. So,
Submissions, jy kan submissions opsit. En nou gaan ons werk daarop, wat is illegal op die grond? Okay. Okay, so the first rule is the moment 3 points go to the ground, then that moment the 20-second rule starts. That means within 20 seconds you need to put up a submission. Okay, the moment you don't put up a submission, the ref is going to let you stand up and do stand up fighting again. Okay, wat Shanilda sê is, wanneer, kom ons sê, sinds hy PJ het vir Shan geraak in 'n reën en hy gechoke. En hy choke hom op die honderd. Okay, en die fluitjie blaas, 20 seconds, al het hy hom daar, gaan hom nie los nie. Ek sê vir hulle, stop, break, release, staan op, fight verder. Okay, so jy hoef net te survive tot die fluitjie blaas. As die fluitjie blaas, stop ek die fight, staan op, en dan staan aan. Al het jy jou submission amper gehad, daai was op pad om te tap. Die fluitjie geblaas het, is dit verby. Poes. I'm not gonna entertain 1 second extra. I just want to remind you that when we are talking about close combat now, but when we do Supreme Fighting Artists, the 4th round is groundwork. Then we don't have a 20-second rule. Please, we don't have a 20-second rule. It's only groundwork that you're in any case doing in the 4th round, so there's no time limit on it. So you stand, you go down to the ground and you grapple for that time, or if you can't get the guy down, then that's that. But there's no rule of 20 seconds when you're doing Supreme Fighting Artists. Please, I've seen people do that. That's not a rule. Okay, let's go through the illegal. In die full contact is dit mos close combat die laaste een, dan is die 20-second rule. No. In semi and full, semi 1 minute round of constant groundwork, full contact 2 minutes of solid ground. Okay, no stoppage, because there's no punching, no kicking, nothing. You just keep on going on the ground for 2 minutes. I said to people, when you do the solid groundwork and the defender changes the position of that guy, and he will get the points. So we will usually show us some fun now. Yes, so we're going to show you what the referees and judges must look for to judge it when they are on the ground. To show what do you need to look for, who's in charge and who's not, who's advancing. We call it advancing. Who's advancing, and that advancing techniques then scores points as a judge and as a referee. And also for you as coaches and fighters to know what you need to do to get points from the judges. Sien julle, as jy, kom ons sê, DJ is bo, en hulle transition, jy kom nou bo. As jy weet 20 secondes, of bly dit 21 secondes rond? Net 20 secondes op die grond. Maak nie saak wie is bo of onder nie, maar dit gaan tel in die ander ou se vyver as hy hom omgelos het. Ja. Kijk, zoals kom nou daarmee. Remember net, dit is moontlik om van onderaf 'n submission af op te sit. Die meeste BJJ ouens sit van onderaf technical. So jy moet kyk waarvoor. Die feit dat hy onder lê beteken nie noodwendig hy is die defender. Okay, let me explain it to you quickly. Easy. Judo. They like standing on their feet. They throw people. Okay. And they like standing on their feet. The stoei, the wrestler. For them, you do not lie on your back. That's dangerous. You lose your fight immediately. So they try to be on top the entire time. The BJJ guys, they are on the bottom because they work from the bottom to put up arm bars, triangles, and. The MMA fighters, they like to be on top because they ground and pound. Okay. So we've brought all 4 worlds now into one. Okay. And I'm going to let them do groundwork now. No punching, kicking. Gaan net afgrond toe en werk op die grond. Okay, so first one that I want them to show. Heel hooks and all twists and cramps on the knees and ankle locks. Okay. Now look at this and look closely. So the fighters normally, especially your jiu-jitsu and your grapplers, they go sit on their bums and they crawl closer and closer and closer, and then they catch you on your leg and they twist like a corkscrew, and then they grab your leg and then they do ankle twists. Okay,
So they hook their legs across their opponent's legs, and then they do an ankle twist. If you do an ankle twist, I'm going to stop the fight and warn you. Okay? Ankle twisting to the sides is not allowed. Okay? No twisting of the ankle. Why? Because you tore the ligaments in the ankles. Okay? So you might only pull it straight. Straight on. Okay, so there's a straight lock. So see, the entire leg is straight, and they pull on the ankle itself. There, pull on the ankle, and then they tap. It's more injury on the back of the calf than it's on the ankle itself. Okay, so they actually call it a what? A calf slicer. Yeah. So when you pull it, you pull the ankle straight down. And your arm is doing the work on the back of the leg. Okay, got it? You may not twist the ankle at any angle. Got it? The same with the knee. Okay, where's my knee? Okay, so look at this. The leg is now twisted to the side. The ankle is facing out this way. Okay. The foot is hooked underneath his arm, and now he picks up the heel and he twists on the knee. That's a knee reef. Okay, not allowed. You may not twist the leg in any way, and you may not put your legs on top of his leg and hook it like a triangle hook and pull down while you twist the leg. Because you tear all the ligaments and everything inside the knee. You damage them for life. Okay. With straight angle, and then bene oop, and you pull down. Okay. You may not hook your legs on top of your opponent's legs like that and crank it. You may not. Got it? So doen jy regtig in. That's the wrong one. This is the right one. See, legs next to one another, and he pulls straight down. He clamps with his legs, his opponent's leg, so that he can't move it and get it out. Ja, maar dis hoekom hy clamp hom op die kante, clamp legs on the side, and pull backwards. Okay, got it. So dan moet hy 'n escape route vir die ou se been wees. As my bene so is, hy kan sy been nog uittrek soontoe. Maar as jy escape route vir hom toemaak, sy nie sy been kan uittrek nie, dan is dit illegal. So as ek sy been daar lok, dan kan hy nie uitkom en dan gaan ek sy knie skeer. Onthou, dis amateur. We need to protect our fighters to get them to pro level, where they can and know how to block and counter all of this. Okay, so that's your and neck cracks. So when you've got your opponent's back, you grab on, you can put your hooks in and pull back. That's a straight line. Okay? You may not twist your opponent in any way. You may grab his neck and choke him. Remember, that's a straight line. Okay? That's allowed. But you may not crank it to the side. That's illegal. The moment you crank it to the side, I'm going to stop the bout. That's illegal. So Sean, as jy dit in movement opsien, dan stop jy regular en sê okay nee, ons sal dit op. Correct. Wat sal gebeur as jy dit doen? Wat is skade lê agter dit? It's not allowed. Okay, so wat bedoel ons met 'n slam? Wanneer hy hom optel en hy gooi hom. Okay, so kyk gou mooi. So kyk mooi. As hy hom daar optel, daai, en hy tel hom op en nou gooi hom af grond toe. Dis 'n slam. Not allowed. Okay? You may not slam your opponent. Dit asseblief gou weer. Hy swaar. Okay. Wag, ek wil net 'n video doen gou. Go. Kyk mooi, hy tel hom op. En nou gooi hy hom af grond toe, daar. Kyk, moet hom nou net doen, daar. Dis 'n slam, not allowed. Kyk. Maar wanneer hy gaan wees my af onder toe.
Sit hom op. Kyk, al wat ek nou wil hê moet doen is jy tel hom net op en sit hom weer neer op die grond. Tel hom op en sit hom neer. Dit mag hy doen. Kyk, that's not a slam. Did you see? He just bewinded his opponent with his elbow. So that is allowed. That's not a slam. That's just a push. Kyk. Nou, so hoog van die grond af, allowed. Maar jy gaan hom nie optel en hom slam nie. Hoekom nie? Nadelig vir sy nek en sy rug. En maak skade. En sy lewe. Hy bars nie om wild op jou lewe. Slang, as ek kom net weg uit maar as ek kom nou draai met my eie lyf in. Dit is presies wat hy nou net gedoen het met sy elmboog. Jy mag. You may use your shoulder as well. So when your shoulder is in there, he's got you in a triangle. You pick him up and you put him hard down with the shoulder into his solar plexus. It's allowed. As ek jou gryp, mag ek hom so in toe duik. Ons kom nou by shots. Wat gaan net? Jy's haastig. Okay, so that's the slam. As I read, when that guy picks him up, Stop. you stop the fight, let him stand up and go on? Exactly. Okay, so it is Before a he defensive, slams. it is a defensive move that you can pick him up, the ref will stop the fight. Yes. The ref will stop. But you must remember, if he picks him up, he's going to slam. So then you stop the bout and you warn him, no slam. First official warning. Okay, got it? Sakkies neersit. Dat is nie so ding nie. There's no grey area. As hom reg op die net daai bietjie van die kant opgesit het en neergegooi en hy's bewinded in die semikon, dan stop die ref op die fight en hy wen die fight. Nee, onthou nou, wanneer hy sy wind uit is en hy lê onder. Onthou die ref kyk daarna. Ek kyk kan hy nog homself verdedig en kan hy nog fight. As hy sy wind uit is, gaan hy tap. Ja. En onthou ons werk net op die tap. So we only work on the tap. So when he wins his opponent, remember the rule says if you are bewinded and you can still carry on fighting, I will allow you to fight. But the moment you turn away, you stop the bout. If he cannot continue and I can see, okay, he's now in pain, then I'll stop the bout. But he needs to tap. Okay, so when you were winded on the ground, tap and get it over. En as jy op jou knie is, mag jy hom bietjie hoër optel of Yeah. If you pick him up more than 30 centimeters, okay, 30 centimeters. That's the limit. Max limit. 30 centimeters. Okay, Sean, vir jou sal ek het langer wacht. 300 millimeter. Okay, Paul Driver. Okay, Paul Driver. Yes, that's a pile driver. And now he's slamming with head first into the ground. Okay? So the moment you pick him up and you slam his head into the ground or his shoulder into the ground, it is illegal. You may not do that. Well done, Yeah, so if he jumps and goes sits on his bum or slam his head into the ground, not allowed. That's a pile driver. You may not pick your opponent up and throw him over, pile drive him into the ground like a rugby tackle. You're not allowed to pick him up and slam him into the ground. So any movement when the head is first going into the ground. So die kontrol neem dit so laat. Dis van hier af optel. That's it. That's allowed. That's allowed. You may not fall on top of your opponent. Okay? Illegal. Remember the rule, 30 centimeters. So you can take him down up to 30 centimeters and then drop. Ja, kom nou weer. Okay, so die stoei, wat sê jy, suplex? No suplex. So that's a suplex. When he grabs him and now he throws him over his back. His head is immediately slamming the ground and he lands on top of his shoulders. That is not allowed. Dit gaan so lyk. Sien jy daai? Daai breek jou nek. Okay? En dan kom jy in die sport om jouself te verdedig. Neem in 'n rolstoel. Okay, got it. So, nou suplexes. Ook nie van voor af nie. Ja, dis in stoei illegal.
Doe maar van 13 af op. Nee, maar nie by ons. Sien ons. Nee, ek sê jy daai moeilikheid. Nou suplexes. Kyk. Scissors. Right. Scissor takedown. Sien van van jy sê. Kyk nou. Sien sy PJ. Pas op. En jou Jy mag nie dit doen. Okay? So you jump up, you grab your opponent with both your legs. Your front leg is on top of his chest and the back leg is hitting him behind the knees. Amateur And semi and full. Amateur, semi and full contact. Okay? So amateur fighter, if you want to protect them and build them up to become the ultimate supreme fighting artists. Okay? I can't make you a supreme fighting artist jump if you've got spinal injuries, neck injuries, knee injuries, and hip injuries. Okay? With a scissor takedown, if you do it wrong, you tear all the ligaments in your knees and your opponent's knees. Okay? So, not allowed. Okay? Small joint manipulation. Small joint manipulation. Who can tell me what is the making of the fingers? Okay? And the toes. You may not grab his toes and bend and bite his toes. Look at this. Why is he grabbing his opponent? This is not allowed. He may not grab his fingers to open up the lock. Kyk gou daar. Ek kan dit nou sonder 'n glove wys. Kyk daar. That is not allowed. Do you see the finger cranking? He's grabbing the fingers and he's manipulating the fingers. Full Nelson. Full Nelson. Oorspronklik het lyk so. That's a full Nelson. Wag, dat ek dit neem. Okay, so what's wrong with the full Nelson? It's damaging to the neck. He cranks the neck. Not allowed. Okay, you may not do a full Nelson. When you mount, side mount, doesn't matter where you are. You may not smother your opponent. Okay, and what is smothering? Belanger as, hoeveel secondes ja? 3 seconds. Okay, so en los. Gaan my arm op. As my sakke Okay, kyk nou gou wat doen hy. Wanneer hy hierdie hand druk, kyk waar druk hy daai hand. Sien jy daar? Hy druk hom op sy gesig. Hy kan hom smother. Maar hy 3 sekondes om van daar af om te kom op die kant om 'n aanbaar op te sit hierso. Van daar af. Daar, sien jy daar gaan die aanbaar. Dis hoekom ons sê 3 seconds. Want jy druk op 'n stadium die ou se gesig om iets te trek en hom op te sit. Trek, en wat sê ons is reguit? Die ou moet vir jou sy duim kan opwys, dis sharp. Dan sy reguit. As hy duim kan toe wys, dan se draai hy op hy draai. Duim reguit op, kyk daar. Daar trek hom reguit lyn. En nou knyp hy net toe met sy bene. As hy toe knyp met sy bene, hy hoef nie eers te trek nie, dan tap hy klaar. Kyk daar. Sien jy daar? Kyk hoe lig hy arm op as hy hou hom net hier vas en hy knyp sy bene toe. Kyk af, dan onmiddellik tap. Got it? Ja, dan vraag jy daarby net so, as hy gaan nou draai om uit te probeer kom, dan gaan hy hom twist, word die pad dan gestop. Ja. Okay, nou. Dis die MMA manier van dinge doen. Ja. Selfs al kan jy die
Vertel ons je story